ngasho lokuthi setigaya ngalomhlathi la sikhona khona noma lana sibuka tindo tendeka naloko lesikuvako kunenoma ngabe ngisiphi struggle lesiba khona kuye kube khona tindo leticishe letifana naleti noma ke uma bungathathisa kuthi la eNdalaswali kuye kwendekani eNdalaswali bekuba ngama political parties lebe aphuma nema union lebe kaphuma amemetele ma stayaways. Okay. Kodwa nawubuka lapha eSwatini akusiyo lama political parties this time around ngilama underground forces leso khulume ngawo nalawo lebonakala ukuthi nani nithanibati ukuthi bobani kodwa ke manje uyabona lokho ukuthi utawukhumbula ukuthi ema political parties eSwaziland somewhere around 1973 were banned. Okay. Njengoba they are trying to regroup themselves with bathole i-recognition. So manje ke uthola lokho ukuthi ema underground forces now sekati hlanganisile noma sekakhe nawo licecevane yokuthi nawo mhlawumbe afuna kufaka sandla kuloko lekwendekako. That is why utawuthola ke manje imilayeto lefana nalena leqhamuka kubo commander nayo izama kufaka ligalelo ngoba mhlawumbe ama political parties awasi recognized and ke uma ngukuthi nawo aphumele baleni avela linyato ngalendlela kanyato ngakhona. So kusetshenziswa noma ngabe yini lengasetshenziswa Makeba. Mhlawumbe umuntu angafane akunikete naku lesikuta ngokuthi unike umzekelo kunalenyoni lencane lena angadla beSwatini kusibayibita ukuthi yini kodwa nganene eNdalaswali siyibita ukuthi umantshingelezane. Mantshingelezane inswi bayathi ke maSwati kunalenyoni labathi inswi inyoni lencane lengakhona ukuthi ivikela lo mantshingelezane lona nakakha sidleke sakhe every time wenda sure ukuthi uhamba ayofuna la kunabo manyovu khona abethe ubeka lesidleke sakhe lokho ukuthi noma ungamconela lo mantshingelezane lensusi lebovu noma ungayiconela uyibona usiyakhele lapha into yokuqala lekufanele udile ngayo kufuna udile ngalabo manyovu before ungafika kulesidleke. Okay. Ukunikeza le analysis yami ke ngokubuka kwami kwetindo la ngikhona khona kwekuthi utawukhumbula lokho ukuthi eMaswati bantu labangakhona ukuthi ivikela mhlambe ngenxa ukuthi akusibo abantu abakhulele etimbini noma abantu abanoludlame ngalo ndlela leyo. Sekuba sengazuthi lele ngibonako kuba sengazuthi inswi lebovu sehambe yofuna sidleke noma sehambe yafuna la kunabo manyovu khona lesingasilabo manyovu se nginaba la lama underground forces lenawo azama manje kufaka leso sandla leso ngalendlela sifaka ngakhona. Leta uthi ke manje umuntu lofuna lo le community kungimanje sekufuna kube ngazuthi ngafuna qala kokode kunaba lama underground forces njengoba uyabona ukuthi nawazi amakufaka ligalelo kwekuthi kuzame kunyakathiseka letikhongwane lekubonakalako lokuthi kufuna tinyakathiseke ngale ndlela labenda ngakhona Makeba Zulu. Ke Maswati ongana njengoba kuthiwa kunelihlelo lelikhulu elitako kunalabanye labathatha simple tino baqhubeke bahambe bangena emigwaqeni bayemisebe ungathini Maswatini mhlambe usinike isibonelo sase South Africa ukuthi nangabe bekumashwa lebekade ba oppose bebemtiwani mhlambe ungathini kuphephisa la Maswati Gadebeza. Yeah, no siyabonga kakhulu mhlambe singacela sibuke le impact ukuthi vele le 2 days ibe nayo impact economically. Yes, uma ngabe kunebantu abasebenzako lo uthathola ukuthi abakaye emsebenzini i-economy ibe affected ngoba bantu ababangakho emsebenzini ema products nema services lathide bekanga offerishwa kule 2 days. That is the impact.
lokungukuthi uma ukuthi kunebantu abangakayi kuba ukuthi leliphimbo la commander kukhona labalivile and uma balivile umnotho uba affected. Mhlawumbe singabuka lokho ukuthi vele what was the intention yalesimemetelo. Lesimemetelo still ngiyabuyela kulole ngikushilo ukuthi sifuna kunyakatisa leti khongwane ke manje kuba ukuthi uma ngabe utawuthi bantu bangayi angibekise nje South Africa bekuba nema-stayaways in the early days. La stayaways bekafuna kuswinya le economy ukuthi le economy ibe stand still on a particular day kungabi ne-movement kungabi nalutho and kuswinya economy ufaka i-pressure kulabo noma kulowo hulumende lasuke aphethe ngaleso sikhathi. Liphimbo lakhe commander ngicabanga ukuthi lokho ukuthi bantu basi to stay away kuba ngikolo ukuthi mhlawumbe naye ufuna ukuthi kufakwe pressure incinzetelo kwi Swaziland economy. Lokho ukuthi vele kule 2 days uma abantu labanyenti bangayanga emsebenzini vele ibe khona le impact noma singeke siyibone overnight kodwa ke manje le impact ibe khona. And utakunaka lokho ukuthi even tikhulu taseSwatini tikhathatekile ngaleli phimbo leli labangalathi ukuthi liphaphi ngibane nalo lokhuluma lokho lokho kuyakutshela lokho ukuthi kukhona kunyakatiseka thinte lekwendekako kuleti khongwane leti khona lapha eSwatini. Ngekubona kwakho Timvo Gadebeza utilandzela nje kukhona yini kukhanya lokubonakalako kule struggle saseSwatini noma kusafuna kufakwe amandla kakhulu? Emlandweni waleSwatini Mageba akukaze kwendeke ukuthi kube nebantu noma kube lelicecevane elitibita ngabo commander. Akukaze kwendeke akukaze kube nebantu labasabisako kangangokuba bo commissioner dikhulu talapho tize tinyakade ngalendlela lekubonakalisa ukuthi banyakata ngakhona. Lokho kuyakutshela lokho ukuthi tigaya ngalomnye umhlathi kungabonakali mhlawumbe in a month or 2 kodwa lokho kuyakutshela lokho ukuthi simo saseSwatini sithatha lenye i-curve. Okay. Sekutawuba ukuthi bambelela siyajika uma imoto ijike ekhoneni ishaya i-sharp curve ufuna uhlaliseke kahle ngoba wathi ukuthi bobani labatawusala lapha ekhoneni. Njengoba ubuka nje leliphimbo mhlawumbe ulalele letinkulumo leti tiyakushela lokuthi iSwaziland ithatha another curve. Now kule curve lena leyithathako asathi kusibobani lesingeke sikhona kujika nabo leli curve labanye lapha kuleli curve batawusala ngeke sathi ukuthi leli curve linini kodwa nje uyakubona lokuthi uya in a sharp corner noma iSwaziland is in a sharp corner lekufuna lokuthi umuntu lobheka ngeliso lakhe abone lokuthi tiyajika manje njengoba tijika kuyafuna lokuthi emaswati abe ready uthi na kujikwa likona noma engabe yini yendeka Mageba nami noma engabe yini ngithi noma engabe yini kungaba kufa kungaba kwendani kuba khona imonakalo lendeka kuna kujika le-curve kungendeka le moto ingalibambi le-curve labantu labala ekhathe emotini bonke basala emgwaqeni. Sekuya ngokuthi ke manje kukhona lo sibonako lesimo ukuthi siya kuphi Zulu Mageba. Ngiya-understand lapha Gadebeza ukuthi eSouth Africa nabasafuna inkululeko kwake kwaphuma i-order ukuthi akudutshulwe bantu babulawe. Manje sinenkosi Mswati lapha uphuma last week Thursday uthi iso ngeso. Inkulumo lenje ikhulunywa ngumholi nasekwende njani my leader? Zulu akukaze kwendeke ukuthi uma kutawuba inguquko ibe kalula. Mhlawumbe wena ke ngingakuyisela eMaswati bantu labakholelwa kakhulu eBhayibhelini. Yeah.
njengoba eMaswati abantu labakholelwa kakhulu eBhayibhelini inkosi Sobhuza kuthiwa yake yaphupha yabona umculo kulomculo lona lokhululwa ngawo kunesigajane lesikhuluma ngokusuka kubantwana bakwaIsrayeli baphuma eGibhithe baya eveni lesethembiso uma kutawufika Moses athi Moses uthi uNkulunkulu angitokutshela ukuthi abantu bama bahambe le kwendeka ukuthi inhlitiyo yaFaro ibe likhuni labo lebe bagciladekile ngaleso sikhathi washintshwa indlela yokucilateka kwabo bekwakhiwa bekubhakwa titini kwakhiwa ema pyramid bekufuna lokho ukuthi tinsita bangasatitholi njengoba bebatithola kungakafiki lo mlayeto lo waqhamuka naMoses ngifuna ukuthini Zulu ngifuna ukuthi i-message lechamuka la ichamuka khona ngabe ichamuka enkosini kunomali lokunoma ngabe ngiphi inkosi kude lokwehlukile noma kunoma ngabe nguphi umholi lekufanele akhishwe esikhundleni uma ubuka emaveni la ngaphandle nakuketula leminye imibuso vele akubanga ukuthi lo muntu osembusweni akhulume mhlawumbe ayemukele nguquko kalula naye waDlamini uzama kufasa strobo naye ukuthi letingabi tikhameka so kuyawuya ngokuthi lapha ekoneni latijika khona ngibani losalako ngoba kukhona lokawusala lapha ekoneni noko lesingakwadi ke manje ukuthi ngibani lokawusala uma ngikuthi le moto iyahluleka kulibamba lelikhona so ngizama ukuthi uma ngabe tawuphuma inkulumo lethwana nokuthi iso ngeso ufana nekokuthi lona loholako uyayiphaka lempi nakayiphaka lempi asathi ke manje ukuthi bobani labatawusala kulijika lekufanele lijikwe njengoba singathi ukuthi naye lona longikhomanda ukhipha imibiko lenjena uphethe tipi takhe mhlambe nawe unetimbayimbayi uphethe timbayimbayi uthethembile ukuthi unetimbayimbayi asathi ukuthi imbayimbayi utawuthi sisebenzisa njani kutawusala bani ekoneni so manje kumqoka lokho ukuthi lokho kuthathwe very serious ngoba asathi usukuyosala bani lapha ekoneni ngitaqonisa lokho ukuthi uma ebantwana base South Africa ngaJune 16 1976 when they took a stance bekuthathwa lijika Zulu Makeba bekuthathwa lijika bekujika la ngaleso sikhathi and bafundi bangaleso sikhathi basale enkundleni namhlanje eSouth Africa kuna June 16 la ngekaphume ku calendar for the rest of this country ngoba ebafundi bangaleso sikhathi bathatha lelijika bathi siya understand lokuthi sitawujika la labanye ngeke sijike nabo labatawusala la ekoneni and kune bafundi labasala ekoneni njengoba siba celebrate namhlanje le South Africa Zulu sisinengcwala kunemhlanga lotako Gadebeza Maswati lamanyendi ayahle ukuthi Mswati vele maholiday akhe lawa naye utishas fuba ngawo mhlawumbe sengingantshontsha nje sengiswitch emavolume la ukuthi bantu bangakuva sesiyadikhulumela Gadebeza ukathini ngicela ukubeka esidini manje ngiyahle ukuthi neutral ngicela ukubeka la eside le-Bus Democratic Movement kumcoka ngani amcoka mhlambe ungathini kulama holiday King Mswati lamabili kule Mass Democratic Movement bente njani ngoba bafuna idemocracy nakutawufika nje langa lemhlanga bangayitholi democracy yini labangayenda Gadebeza mhlawumbe ngeke ngibe direct ukuthi yini labangayenda kodwa lengakutshela kona ukuthi unoma ngabe ngisiphi struggle labo labasuke baku struggle benda sure ukuthi ema programs aleyo country leyo bayawasabotage ema programs aleyo country leyo bayawasabotage lesikhathi uthola ukuthi kuba nemicimbi lesathi ivakashi benda sure ukuthi aba sabotaged kokuthi liphimbo labo livakale
and uma ngabe litawuvakala ngeke livakale local uthola ukuthi livakala international. Angeke ngathi lokho ukuthi mhlawumbe ba ready kangakanani kulawo ma programs lawo, kodwa nje generally i-observation yami ku onke ama countries uma ngabe kunebantu labathile labangeneli kulelo live lelo batargeta leyo mibuthano lemikhulu lesikukhona kulelo live leyo, wekuthi mhlambe 1 bayenda ingendeki, 2 bayaphiketha on those days, wekuthi bantu labasuke bafikile kulelo live lelo babone leyo dissatisfaction kulele theater inhlangothi uthola ukuthi ba dissatisfied. Mhlawumbe kukhulu ukuthi ngathi the mass democratic movement yendeni, kodwa i-observation yami generally uthola ukuthi ke manje labo labasuke banganeliseki bayibasebenzise lawo ma programs ukuthi aphazamiseke ukuthi luvo lawo luvakale, noma uma angaphazamiseki bende sure ukuthi bayakwadi ustage ema-pickets lakatawulesa i-message ukuthi kukhona kungakungeneliseki thite lokuthiwe khona kulelo live lelo.